Беренче котлау хаты 90 яшьлек матур гомер байрамын билдәләүсе Рәйсә Гыйззат кызы Нигъматуллинага юллана. Безнең һөекле кешебез 1929 елның 2 февралендә Иглин районы Сабакай авылында колхозчылар гаиләһендә дөньяга килә. Әсәйебезнең бала үсмер сагы дәшһәтле һугыш вакытларына бик авыр сактарга туры килә. Газиз кешебез тормыш хурпаһын бик иртә татый. 4 яшендә генә әсәһе вафат була. Олатайыбыз икенче тапкыр өйләнә. 10 яшьнән колхозда эшләй. 1946 елда Өфө каласына сыгып китеп, заводта хезмәт юлын башлай. 1997 елга тиклем инспектор, һуңгарак келәт хуҗаһы булып эшләй. 1950 елда атайыбыз Сәгыйть Сабит улы Фатхетдинов тосратып, гөрләтеп тормыш корып ибәрәләр. Әнисе исемле кызлары, Сәлимиян исемле улдары туа. Кайда гына эшләп, ниндәй генә вазифа башкарһа ла, бер ердә лә хынатманы. Намыслы хезмәте өчен бихисап мактау кагызлары медаль менән дә бүләкләнде. Әлеге көндә әсәебез бәхетле картлык кисерә. 6 ян-янсәре 7 бүләсәһен күреп, уларның куанычларына шатланып ултыра. 9-нчы тиздәһен ваклаһа ла, әүдем тормыш алып бара. Һәр яйын авылда узгара. Яшелсә емеш, сәскәләр үстерә. Һәр беребезгә кулынан килгәнсә ярдәм итәргә тырыша. Рәйсә Гыйззат кызы Нигъматуллина изге күңелле, мехрибанлы, киселекле, һәр вакыт ярдәмсыл, улы йөрәкле кеше. Булмышы менән тәртипле, тәрбияле, эшлекле булгангалар, һөеклебезне эшендә лә хөрмәт иттеләр. Безне балаларын да башлаган эшләрен адагына саеткереп, намыс менән хезмәт итәргә өйрәтте. Ошо матур байрамың көнендә әсәй һиңа олы ихтирамыбызны, яратуыбызны белдергебез килә. Өләсәй, һиңа ак бәхеттәр, именлек, ныклы сәламәтлек теләйбез. Тывыр таңдарың аяз, алдагы көндәрең шатлык, куанычлар менән тулы булһын. Тугандарыңдың хөрмәтен, балаларыңдың изгелеген, игелеген күреп яшәтип, күңел түреннән сыккан теләкләрен yetkерә барлык тугандарыгыз исеменнән Вәлиевтар, Фәтхетдиновтар, Шакировтар гаиләһе. Хөрмәтле Рәйсә Гыйззат кызы Нигъматуллина, газизләрегез һеҙҙең өсөн видео ҡотлау да әҙерләгән. Рәхим итеп ҡарағыҙ. Кадерле әнейебез, без сине туған көнең белән ҡотлайбыҙ. Көннәрең шатлык белән үтсен. Гомер юлларың озын булсын. Һаман шулай безгә терәк булып, матур итеп яша. Зур рәхмәт сиңә, әнием. Туған көнең менән белән һиңә мәхтәр авырып, шат булһын күңелең, оҙон ғүмер һиңә теләйем. Бәхет, шатлык менән бер ҡайғыһыҙ булһын ғүмерең. Мин һине яратам, тағы бул. Ҡәҙерле әбейем, ҡотлайым һине туған көнөң менән. Һинең ҡояштай яҡты йөҙҙәрең, тәмле һүҙҙәрең, ғәзиздән ғәзиз әнейем. Мең рәхмәттәр уҡып һиңә оҙон ғүмер, һаулыҡ теләйем. Матушка, поздравляем тебя туған көнөң менән. Оҙон ғүмер теләйбеҙ һиңә. Құрыстай таҙалыҡ и беҙҙең менән рәхәтләнеп йәшәргә. Һеҙ яратып тыңлаған йыр да фәҡәт һеҙҙең өсөн яңғырай. Әгәруның ыргәһендә торһа татлы бал көтөп, эй, торһа татлы бал көтөп. Ишегеңдә тулы асып, кунак ҡаршылап булала, сәйләп-мәйләп кунак һыйлау ул инде беҙҙең йола. Эй, ул инде беҙҙең йола. Ул инде беҙҙең йола.
Rozeneski seysey nokta üstelde başkart balıla yanımda yandın higane başkan hikerek tağı. Hey başkan hikerek tağı. Ay sen ürü atılıp dirderse kamsılla tahtı maldardı hakkansı sama vurdu yıkkansı. Hey sama vurdu yıkkansı. Ah tuleski aksama vur ballı maylı üstelimde Hudu bit bir uzun ömür kirle bir seyiskenin Hey ballı maylı üstelimde Hudu bit bir uzun ömür Tirle bir seyiskenin